i-roadshow enkulu eJohannesburg eKagiso ngaphansi kwesihloko esithi Nangu Jesu ngomhla ka-30 August 2025 starting from 10 a.m. till late. eKagiso i-address ekhona ithi Kagiso Drive and Big Street ngaseLusham Hostel. Kanti ikhulumo ezobe zikhona umfundisi uManqoba Nhleko all the way from Durban kanye nomfundisi uModisani from eKagiso. Kanti umculo nendumiso ukhona uMinister Faith Ngwenya Amahle Shezi nokulunga Nxumalo khona Amandla Msomi Tebogo Mabozo owaziwa kwi-God's Army. Kanti for more details 0788 417 844 or 067 732 2417. Asibonane khona Kagiso Roadshow. See you there. Ngiyatholisa ukundisturb. Bengicela sinivulele i-drive through. Yeah. Asithathe lithuba ke sibingelele egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Thank you so much bazalwane for tuning in. Igama lami ke ngu-ST Wakadlamini. Siyambonga uNkulunkulu nangaleli thuba leli asiphe lona lapha namhlanje. Hlezi kuyintokozo ke bazalwane ukuthi sibe nani la namhlanje. uNkulunkulu ke simbonga siphezi bazalwane egameni likaJesu Kristu. Izinto ahlezi azenza ziyamangalisa, ziyathusa kakhulu. He's a God of miracles. So njengoba hlezi sibona bazalwane sikhona khona la soke senza sure ukuthi siletha yonke into bazalwane egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, sinibikele konke ngokufanelekileyo egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. It is another hour ke the hour of testimony. Niyazi ke bazalwane bami hlezi kuyintokozo ukuthi sibe nani la namhlanje. Before we start, I'd like us to pray and yonke into siyenze ngokwentando yakhe nakulolu suku namhlanje lapha egameni likaJesu Kristu. Your Majesty, your God, we thank you. Nkulunkulu wethu ingcwele egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. We pray, oh Father, Nkulunkulu wethu namandla ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Before we start, mighty God, we pray, Nkulunkulu wethu ingcwele, let it all give the glory unto you in the name of Jesus Christ. Siyathandaza Baba, Nkulunkulu wethu namandla ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. In the name of Jesus, let everything, let every word that will be shared via God change our lives, grows our faith in the name of Jesus Christ. We pray, oh God, egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, asikambona omunye uNkulunkulu wenza izimanga ngalolu hlobo futhi asisoze sazi sambona. Sikwethembile nangeimpilo zethu uNkulunkulu wethu engcwele, wena usithanda singakwazi, uNkulunkulu wethu namandla. Siyathandaza namhlanje uNkulunkulu wethu engcwele, bonakalisa amandla akho nakule ndawo ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. We thank you, Lord. Amen. Siyabonga kakhulu bazalwane, siyabonga kakhulu. Namhlanje we are joined by usisi omncane lapha osivakashele la, uthi ngimenzele kanje ukuze sizokhona ukuthi simuzwe kahle. Yes. Ngicela ukuthi ngithathe leli thuba ngim-introduce kanje bazalwane egameni likaJesu. Sisi uyaphila? Ngiyaphila. Alright? Yebo, ngiright. Ngiright kakhulu nami. Siyabonga kakhulu ukuthi usivakashele lapha namhlanje egameni likaJesu. Umuntu obona wena mhlambe wena siyijwayele into zokukhuluma. Alright esikoleni? Yebo, ngiright esikoleni. Ngifuna ukuthi bakubone kahle labantu bami lapha emakhaya ukuthi ngikusethele kanje. Angifuni ubuso bakho bungaveli. Yeah. Perfect. Yeah. Ngifuna ukuthi uvele kahle. Yes. Yeah, igama lakubani? Igama lami ngithandiwe Sibongo Wakamnguni. Thandiwe Mnguni. Yebo. Sibonga kakhulu. Into grade ba? Into grade 9. Hey madodana. Okay. Sibonga kakhulu sisi usivakashele la namhlanje nobufakazi uNkulunkulu abenzile empilweni yakho.
mhlambe nje before sizongena kubona ngiyethanda nje bazalwane ukunazisa ukuthi la sinosisi osivakashela e-studio olethe ubufakazi about impilo yakhe, izinto ake adlula kuzona, uNkulunkulu waba nomusa kuyena. Siveza amandla kaNkulunkulu ke bazalwane egameni likaJesu. Asikwazi ukuthula uma uNkulunkulu enza izimanga ezifana nalezi. Mhlambe nje without any waste of time ngithanda ukuthi ngivele ngingene straight kule nkulumo yami naye namhlanje. Sisi uke waba nenkinga yokungaboni kahle. Mhlambe nje angabese ngikukhulumela. Mhlambe ngithi nje mhlambe inkinga yakho kade unayo namehlo bekwenzakalayo mhlambe ke siyilandele ekuqaleni. Inkinga yamehlo yangicala ngisasemncane. Okay. Bengiloko ngihlushwa amehlo esikolweni ngaboni kahle. Kodwa bengiloko ngi-check ama-doctor bahlola ukuthi yini inkinga yami, banginike imithi yokuthi ngizame ukuyi-treat-a lento engihlushwayo. Yeah. So ukuya nokuya isikolo ngichubeka ngiphase esikoleni ngenza kahle kungasiyinkinga into yamehlo ngikwazi ukuyi-maintain each day. Yeah. Bese kufika ku-grade 7. Okay. So kwathi kwelinye ilanga mangilele ngavuka. Mangithi ngiyavuka ngiyazwa ngathi kunento engiphandlayo. Mangizwa kunento engiphandlayo angicabangi ukuthi kungaba yinto enkulu. Ngithi hayi ithi ngilale ngizamela ukuthi umama makabuye esontweni. Umama bekaya esontweni. Okay. Makabuye esontweni azama ukungikhipha yona ngoba mina ngiyazama ngiyahluleka. Umama makabuya esontweni ngigijimele kuye ngimbulise ngithi mama ngicela ngikhiphe lento eselihlweni. Umama kathi ungivulile ilihlo amemeze. Makamemeza sakaqala ukuthusa mina ngoba mina ngicabanga ukuthi maybe yinto nje Something nyana nje. Yeah, engenile elihlweni ngephutha izaphuma. Mama maceda ukumemeza azisola ukuthi ungithusile. Athi akusine kusimntanami ku-right ithi ngiphuthumise ekliniki. Bangiphuthumise ekliniki masiphuthuma sekliniki. Ekliniki bathi bangitransferela e-Steve Biko esibhedlela. Okay. Mangifika esibhedlela bazama ukungithela ama-eye drops. Mabangithela ama-eye drops njalo bathi sibuye futhi kusasa. Okay. Sibuyele kusasa. Masibuyela kusasa bangitshela ukuthi ilihlo lami lidamaged, ngine-eye cornea. Cornea ulcer. Okay. Yeah, bathi ngine cornea ulcer. Mabathola ukuthi ngine cornea ulcer lapho mama babuza ukuthi manje cornea ulcer leyo kumele ukuthi benzeni ukuthi isuke noma ibe maintained ukuthi ibe ngcono. Okay. Bangitshela ukuthi angeke ngikwazi ukuthi ngisabona kahle njengasekuqaleni futhi angeke bakwazi ukunginceda ngaphandle kokuthi ngimele ukuthi kube nomuntu oshonayo odonate ilihlo lakhe bakwazi ukuthi balithathe bangenze i-transplant elihlweni. Leyo transplant yomele ukuthi ngibe neminyaka ngibe na 18 years. Ngaphandle kokuthi ngibe na 18 years angeke ngikwazi ukuyithola. Nakhona ngimele umuntu odonateayo and mabafake A1 kumele ukuthi ngimele enye ngihlala unyaka kuqala bese ngimela enye bafake enye, and that may cause ukuthi amehlo amangafani because it will come from different people. Yeah. So then mabasitshela njalo basinika enye appointment saya ekhaya sabuyela ngalo appointment leyo sahlangana nomunye udoctor basitransferela komunye udoctor. Masifika ku-doctor sikhulume naye udoctor loya bambuze bathi ngizoba right na, bambuza ukuthi singayenzani meanwhile ngingakafiki ku-18 years leyo. Okay. Ukuthi ngikwazi ukuya esikolweni, ngikwazi ukubuyela esikoleni, ngikwazi ukuphola. Udoctor athi angeke ngikwazi ukuphola.
angeke ngisabona mele bangibhalise esikoleni seyimpumputo. Sure. Azange ngivume mina, so uDr. athi futhi mele siye nakwi-counselling ngoba asisi-right and angeke akunanto abangayenza bona ukuthi ngibone futhi. So mina azange ngivume. Umamami, so bekacanga ukuthi umamami angimuzwa lo Dr. makakhuluma. Umamami aphuma yangaphandle. Bengifile ukuthi umamami akasi-right uyakhala ngaphandle. Abuye umama. Makabuya ngimbuza ukuthi ukhalelani. Athi hayi angikhali. Ngathi ngiyazi ukuthi ukhalelani, khala ukuthi angeke ngisabona and mina ngithemba into leyo. Vele mina bengamthembi uDr. loya. Ngafika ekhaya ngiloko ngithembela umkhulu ngithandaza. Ngithi uNkulunkulu wena kuphela waziyo ukuthi mina ngiqalephi ngaqinaphi wena. Kuba bowufuna ukuthi ngibe yimpumputho, boyongenza ngibe yimpumputho from lelanga ngizalwa. So ngiloko ngithandaza ngithi uNkulunkulu mina ngisafuna ukubona. Angeke ngikhona ukuthi ngivaleke manje ngingasabona abantu engibathandayo. Makube awusafuna ukuthi ngibone, bengicela ukuthi uthathe impilo yami. Ngathola ukuthi noma baba yathandaza umthandazo oyi-1 nami. Same prayer. So my everyday prayer ukuthi ngicela ukubuyela esikoleni because bengibheka ukuthi nami ngifuna ukuya esikoleni ngiceda ukufunda because nakhona kube benyaka uPrince of esikoleni seyimpumputo. Ngoba mina bengingavalekanga kakhulu. Bengeke ngihlala isikhathi esikoleni leso because like but different from mina. So okay ngihlale ngelinye ilanga into leyo ukuthi ngivaleka amehlo like beyinginika i-anger because like bengikwadi ukuthi why mele ngivaleke ebukeni ngizalwe ngivulekile. And then so ngathandaza ngelinye ilanga ngavuka ngathandaza nginganamadla, ngithandaza ngamandla okugcina. Ngathandaza ngazizwa ukuthi ngiyathandaza ngikhala. Ngathi uNkulunkulu ngicela ukuthi ungivule amehlo, ngiyakucela ngamncenga uNkulunkulu. Hey, the following day uNkulunkulu angikhomba ukumusa. I'm not saying amehlo ami sewavuleke kakhulu or like 100% okay, but ngibonga ukuthi ngikwazi ukubona the following step mangihamba. Ngibonga ukuthi ngikwazi ukuthi ngibone I'm not able ukuthi ngibone e-checkboardini eklasini. So I use my phone ukuthi ngithathe ama-pictures and then ngizume ngibhale. And I'm grateful for that because I'm being able to see ngiyakwazi ukuthi ngibhale eklasini njengabanye abantwana. Ngiyakwazi ukuthi ngifunde ngiphase ngichubekele kwamanye amabanga njengabanye abantwana manje. Ngifuna ukubuza la before ufinyelele la khona usubona khona usu-right. Esikoleni uthisha bebethini nje uma usunalesi simo? Esikoleni umamami wabatshela ukuthi sekwenzakala isigameko esiso. Yeah. Angisakwazi ukubona, ngivuke ilihlo lami beselinamanzi ngaphakathi li-blue. So abatshela ngazama inkani yami ngazama ngabuyela esikoleni ngalala nalihlo ngifuna ukubona ukuthi ngempela vele angeke ngibone at all. Azange ngibone at all. Nakhona abanye abantwana bebaloko bangicindezela ngabe bathi yini le asibone bathusa yile nto abayibone elihlweni lami ukuthi ngoba umuntu lo beka-right wayeseka so. So umamami wabacela ukuthi kuhlale ekhaya until ngiba right. If ngiba right ngibuye esikolweni. So I spent the whole term 3 ngisekhaya. Ngaluza lokho bebakwenza during the term 3. Then ngabuyela term 4 esikolweni seyilihlo lami uNkulunkulu angiphendulile. Mangibuyela esikoleni abantu abaningi nje bebathi halo angeke aphase lo. Uluze into eziningi, uphuthelwe into eziningi. Angibona ukuthi angaphasa. Grade 7 term 4 ngaphasa kahle. Yeah. Bamangela ukuthi waphasa. Nasesibhedlela nje mangibuyela
ngibuyela sengiright labo doctor laba bebacanga ukuthi angeke ngisabona yena lo doctor ngitshela ukuthi nge-Prince of esikoleni seMpumputhu azange sambona kodwa laba abanye bebakhona baloko banginika ama-treatment ukuthi ngibona ukuthi azonginceda na. Ngibabonile bamangele ukuthi azange bangitshela ukuthi bamangele mara bengibona ngezenzo zabo bangithatha ama-picture. Uye lo Thandiwe lo bekasolo yeah. Ufuna ukubuza la-ke sesifika la usubona khona-ke ubulokhu uthandaza njalo up until like ma sekufinyelela usubona khona yini leyo kuqala oyibonile and then yasekupruvela ukuthi ya ihlo lami selivulekile? Hawu bengibona ekamreni bengiyi-1 the day ngibona futhi ngathatha ifoni nami ngayibheka so cause ifoni nami bengasayiboni kahle bekumele ngiyilethe la kakhulu yabo so ngabona ngiyibona kahle ngiyabona isikhathi ngiyabona mangingena ku-camera lento le beyila elihlweni iphungukile kakhulu. So uthini lento yafika njenge-dream yakuthinta ilihlo angazi noma yimi ngakuzwanga kahle it came as a dream then yakuthinta ilihlo then after wangabe usabona? Cha ngilele kahle ngangaphuphi lutho angisakhumbuli nanoma kube bengiphuphile angisakhumbuli bengiphupha so lento le ngizwe mangivuka ngilele kahle bengingaboni next nokuthi nginento elihlweni mangivuka nje ngiyazi ukuthi kunento engaphakathi kwelihlo lami ngizama ukuyikhipha ayikhiphe. Uhamba nomama wakho la ngiyambona naye ukhona kungayiphutha elikhulu ukuthi singezwi something kuyena. Mama sicela ukuzwa nangawe la sizokwenza so ngicela ukukunikeza this mic ukukhuluma kuyona isimo sakho mama during all this siyazi ukuthi uma umuntu umzali uma ukhona into esuke umntwana wakho kuzwela kakhulu kuwena kuyena umntwana binjani nje impilo towards all these things? Ngumuntu okholwako kakhulu siyakholwa so ekuqaleni vele ukubona ukuthi okay umntwana uvele lento le and then angiyazi ukuthi yini ngavele ngabashathathi ngahlukumezeka vele sagijimela esibhedlela so masifika esibhedlela vele from day 1 ukuthi yena bengingamtshela from day 1 bangitshela ukuthi okay makase aso angeke asaphinda abone sekaphuphele vele uyaybo from the first night esayispend esibhedlela basho ukuthi lo mntwana lo angeke asaphinda abone uyaybo so but bas discharge bathi sikubizela i-specialist sizofika ngolesithathu simhlole it was on a Sunday bas discharge Monday ekseni bathi sinibizela i-specialist esiyofika esibhedlela bese ke simhlole and then isisho ukuthi yini but sizoba only available on Wednesday. So ngolesithathu masifika le i-specialist wafika washo wathi okay iyenzeka lento le asicala ukuyibona i-cornea ulcer but into ebhlungu nge-cornea ulcer ukuthi mayivele kuleli ilihlo ihlukumeza leli anyeke vele libone so bekabona isithunzi so kwakunzima kakhulu because ukwabona umntwana omzale ebona and then ekwazi ukukunceda umthuma le nale manje sekaphenduka umntwana omncane kanti vele unomunye umntwana omncane sengibhekene namasana i2 and ngiceda ukulahlekelwa umama ke ngisele nobaba umuntu omdala sesiyamhlupha ke ukuthi baba phela wena guga lo mina ngiguge lo sishone esibhedlela uyaybo so bangichazela ukuthi mase kuso angeke asabona but sizozama ukumtreata kancane until ize ichintshe le cornea ibe incane bese iyothi misichintsile sizomenza i-cornea transplant sizomoperate kuphume lama fluids then when she's 18 sizomenza i-cornea transplant uyaybo okay uyazi vele esibhedlela ukuthi uya ku-appointment yokuqala uya kwesithu kanjalo then angisebenzi ke ngaleso sikhathi I'm self-employed ngidila ngama-deco then sesibuyele ekhaya ke manje sengiyaqhaza phela kubaba ukuthi baba mkhulu phela umntwana sekusona so and then bashilo but abashongo phambi kwakhe so nami angikwazi ukumtshela
okay uthandiwe umuntu othanda isikolo vele forced umntwana ukuthi ngifuna ubele esikolweni ngithi mana kancane uzoya the following week. Then I went to school primary la bayangena khona ngiyochazela uprincipal mangichazela uprincipal athi no nami ngiya ngokwami ngicela uthatha umntwana wakho umise esikolweni seyimpumputhe because vele ubevele a vulnerable ngenxa yokuthi akaboni kahle. So manje mase kuthiwa akasaboni nawe soyabona ukuthi anyesikwazi ukum-accommodate la esikolweni. Ngokunga-understand ne-stress athe ku-principal angeke ungitshele lokho mina. Isikolo lesi ngiyazi ukuthi abantwana abangaboni kahle niyaba-accommodate. So at least umntwana nami accommodate athi mama umntwana wakho bathi akasaboni total une-cornea ulcer. Ngiyom-accommodate kanjani mina? Thatha umntwana umise ku-Prince of and uye ku-counselling. Ngiqasule leli le-counselling. No, ngeke ungitshele lokho mina. Manje nawuthi ngiye ku-counselling kusho ukuthi wena uthi mina ngi-vulnerable. I'm not vulnerable. Ngiyakubonisa ukuthi umthetho wesikole uthini. Sengitshela uprincipal ngomthetho wesikole qabanga. Okay, ngisuke esikolweni ngiye ekhaya. Still like vele ngiya-refuse uku-accept ukuthi umntwana wami uyimpumputhe. Sibuyele sibhedlela like kube ama-long going appointments. Ngibona ukuthi hayi lesa government ngathi asincede. Sengicala ke ukuthengisa ama-equipment la engiwasebenzisa ke weDeco ukuthi ithi ngiyozama eJoburg, ithi ngiyozama kuphi sengiyazama ngiyagugula mabathi ngapha sigijimela lapho but konke ama-results ayafana. Uzukwazi ukuthi u-accommodate ukuze ngikwazi ukuthi ya sengidayisa kwasendlini manje ukuthi ngithengise lokho ngizame lokho ngithathe loan la ngizame lokho hayi mara konke vele nje ngibona ukuthi hayi kuyafana. And then so uzithola sewuseyikolodini ke manje because uzame into eziningi ebantwini abaningi but akubi nenqede. And kuba nalama family la abathi mara wenza ngabo uyayibona le ukuthi into esintu thatha nomntwana nomthwasisa konje ngiyakholwa ngumfundisi ngithi inkosi mase inkosi ukuthi umntwana ayothwasa kanti mina ngiyakholwa kanjani. Hayi umntwana ozwisisayo ke mawukhuluma naye ngihlale naye phansi ngitshela umntwana inje indaba amafamily nabangani sebayibeka ngathi uhlutshekisa yimi ayikuthandi bayibeka ukuthi uhambe uyothwasa. Mntana mina ngiyakholwa nawe ngikukhulisa ngendlela eyokukholwa. So ngicela usho wena ukuthi right for wena yipi. Sengikupha lento ukuthi wena zikhethele ukuthi uyothwasa noma uyothemba uNkulunkulu na because siyakholwa. Hayi athi uthandiwe mama siyakholwa asithandaze and then abantu abayifamily ungasabatsheli nokubavakashela asingasabavakasheli sibukane nalento thina soyi-2 ngimtshele ngithi phela mina mntwana nami sengifike esiphethweni sokuthi ngithandazisa ukuthi uNkulunkulu kunokuthi akwenza impumputhe ngamana kuthathe because ngizame konke ngizame nokuthi mhlambe ngikwenza comfortable to the situation awukwazi because I remember ngelinye ilanga bengilo ngimvalele endlini ngisho and wathi ukuba so ngathenga imoto ukuthi at least ngikwazi ukumisa esibhedlela ngenzeni yeah abantu bangaboni ukuthi kahle kahle kwenzakalana until aba comfortable. So ngelinye ngithi ke ithi ngikufake emotweni siye mall ngizokubamba mina emall ukuze at least ushayile umoya ufile le environment yangaphandle kudala phela wena sowula endlini hambe nomntwana emall. Nangifika emall nomntwana immediately nje ukuhlika emotweni umntwana angaboni next scream amemeze nje abe shattered ngimbuyisele emotweni masinya hayi sichubeke endlini asibuyele endlini manje sesiphila lempilo ukuthi sihlele endlini and konje nemali ayisabi khona usakwazi ukuthengela abantwana into obujwayele ukubathengela zona into ebayifisa ngoba imali uma bangathi iya eUJ kune specialist khona sengigijimela khona sithi thenga lokhu like imali seyiphelela eintweni esizithenga sizama ukuthi yena aphole. Hey wafika la vela sa afford next sakhona next sesihlele so ngiyamtshela mntana miyazi ukuthi mina ngithandaze lokhu nalokhu uzongiqolela but ngifeel ukuthi kunokuthi ube nje hayi ngcono uNkulunkulu asithathe sonke. Umntana uyangizwa ukuthi sengisuicidal manje athi no mama mara mawuthi uNkulunkulu asithathe uNkulunkulu akathathe mina because nina niyabona nomntana omncane naye Nkosi ukuthi aphile so ngcono wena uphile lo nomkhulu.
siyaxoxa sethu siyaqala ke siyathandaza ukuthi inkosi kwangathi ngelinye ilanga ungaqala ukubona umpholise kube njalo ke solo mara ama-appointment lawa se-Steve Biko nanoma sengizame private ngihluleka lawa se-Steve Biko nyamahamba so kwafika ilanga la uDr vele wakhuluma but bekakhuluma isilungu yena bekakhulumela phansi so yena bekaqabanga ukuthi lo akamuzwa nami ngiyangihamba ngiqabanga ukuthi akamuzwa mara mangiloko ngiphendulana noDr ngizama ukumreasonela ngiwumuntu oba emotional vele ngibe emotional vele kuDr uthi hey Dr ngiyomtshela kanjani ngomntwana athi nayi letter iyani ku counseling then nayi enye letter ngifonele nase Prince of yise Prince of bo amukela lo mntwana esikoleni seMpumputhe because angeke akhona futhi ukuhlala mohleli naye endlini phela sene suicidal wena nomntwana wakho I can hear you uma nikhuluma so iyani counseling and then niye ePrince of mangiphuma ngaphandle angibambe ngesandla ithi Thandiwe wayongibamba ngesandla angisho like bengivele ngimhambisa ngimtatayisa so angibambe ukuthi ngizwe ukuthi ngathi ufuna ukusho something nithi yini sesi athi mama asiku counseling ngimzwile mina uDoctor uthi angeke ngisabona mara asiku counseling and nale file yala esibhedlela asiye mithini ishiye la esibhedlela ngime ngithandi manje ngolalela wena mina athi ya asilapho siye ekhaya sambe ekhaya umntana maruthini mara futhi athi mama asiyozwa ngoDoctor thina and asiyozwa ngumuntu oyongitshela ukuthi ngamukele isimo engingafuni ukusamukela ngisho mama uyakholwa nami ungikhulise ngokukholwa siye ekhaya manje sesohlala noNkulunkulu phansi sitshele yena ukuthi lesimo usifake kiso ngoba uyazi wena so sesiyoqondana noNkulunkulu straight siye ekhaya hayi nangiphuma phela ngihlangane nomunye usisi umfundisi uMamlantwa ahlangana namathi and then umfundisi ukhalelani ngithi kuhambe nje athi no ithi nginithengela amanzi and then ngicela niye ekhaya njengoba umntwana esho ngiyazi ukuthi batheniye ku counseling mara ngicela niye ekhaya njengoba umntwana esho nawa amanzi asiphe namasweet ke umoya wehle siphumele ngaphandle and always masifika kumkhulu ngifuna ukuthi nangabe basihlangahlanganisile ngaphandle but masifika kumkhulu asifike si strong singalikhombisi ikhehlo ukuthi sihlukumezekile ngaphakathi so masifika kumkhulu sesiphuzile amanzi sidlile osweet si right athi nambe njani esibhedlela ngithi hayi kahle athi bathini ngithi hayi basiphenye idate sizophinde sibuye ngale date le basiphe yona ayisiye ekhaya ke masifike ekhaya yithi labo ke siba right normal kumkhulu mara naye siyolala sesiyempini ke manje siyahlala siyakhuleka uthi uNkulunkulu angeke ngikwazi ukuzibulala because I like sengimoshakalelwe kakhulu ukubona nebusiness ayisahambi kahle noma uyosebenza so emotional so vulnerable awusenzi nezinto eziright so ulwa nabantu ngaphandle ama customer ongawenzelanga kahle ngapha ulwa nokugula komntwana mawufika endlini uyayibona isolution yini whether siyazibulala or siya kuNkulunkulu ngithi Thandiwe manje sesila ekhaya senzani athi mama asikhulume noNkulunkulu okay sihlale phezu kombhedo in a way of talking to someone sithi uNkulunkulu asisakhoni ngaphandle sesiyazingelwa sekhosa nangima ngisendini ngizifihle ngoba bakhona abanye angibenzelanga kahle bafuna ama refund angazi ngiwathathaphi umntwana nangu umkhulu umntala sekhosa aqondane nalabantu uyayibona siye kuNkulunkulu ukuthi bangaba usikhiphe kulesimo siyakholwa ngumfundisi angeke ngikhona ukuzibulala because ama results we society ngiyawazi so God you either take us out of this situation or uyasithatha wena ngila uNkulunkulu nabantwana bami sizinikela kuwe ukuthi inkosi sithathe ay thandaze kanjalo ke sikhale silale ngakusasa ukabana like uba vulnerable ebusuku but joy comes in the morning tomorrow it's another day okosa uyiface udle enye imali elinye customer sekosa uhambe yolisebenzela you try you pull yourself together uthatha abantwana bafake emotweni uthatha umkhulu so uhamba nayo usebenza nayo because awusa afford nokubhadela abasebenzi yeah so sesikhodliwe ngumkhuleko wayizolo ukuthi sikhuleke sathini sihamba siyosebenza uma sibuya iclient li happy so sichubekela phambili ngempilo silinda
amanye ama-appointment asesibhedlela. Ifike ilanga lokuthi siye esibhedlela, ngithi phela kusasa siye esibhedlela thu sesingasiye. Ngithi sesimanje esikolweni, because esikolweni kufuneka amaletha ngisho, because ngibaqela ukuthi bakunike at least lo nyaka babona ukuthi uzophola na. So bathe always uma esibhedlela ngize neletha bakhona ukubona, bakhona ukuba updated ngawo ukuthi kwenzakalani ngawo. Hayi refuse sesathi siye esibhedlela sihlale mfundisi, sihleli vele sangaye esibhedlela. Nalama appointment amanye bengwenza kwamanye ama-optometrist nawo sawa decline because sesidecide ukuthi no lento sipho uNkulunkulu, and then nemali futhi ayisavumi ukuthi singaloko sithi siyozama, so sesihleli sahlala. So I remember like bengiloko ngihlola kancane lento elihlweni. Hayi ngelinye ngekuseni makavuka uthi mama ngithi uthi yazi ngathi ngiyabona. Ngithi ngathi uyabona ubonani, uthi ngena. So ngingene ngeminyango. Ngithi ngigqokeni, athi ugqoke iroko. Ngithi linjani? Athi lincane. Alifike enyaweni. Ikhala khona ngiboni kahle ukuthi libovu noma li-orange na. Mara ngiyakubona futhi uthwele neduku ekhanda. Ngithi awusesimusi wena usho ukuthi so uyabona. Athi ya. Athi ngiphi phone yami, ngimuphi phone yakhe. Mangimuphi phone yakhe, try ukungathi uyazuma nyana. Ayibambe so. Athi ngiyabona, ngibona nesikhathi, ngithi isikhathi bani. Angitshele isikhathi. Sajabula. Sambonga uNkulunkulu and saba nethemba lokuthi hayi kusho ukuthi nakase abona ubuduze so angaphinde abone futhi. Yeah. So first step ungaya esikolweni. Ayitshela principal umntana ngathi seka sona ngiyanqenga ukuthi akabuye ke kule term le sibone ukuthi uzokhupha na. Athi because umntana wakho wazama ukumletha la wafika wahlangahlangana uzokhupha na. Ngithi ngizomletha bese ngiyema ngaphandle. Mayehlanga nizonginika yena. Mangahlangahlangana uzospenda the whole day, ngizohamba naye after school. Hayi yaqala ke kanjalo ijourney, siyamikisa esikolweni, nakangamikiswa yimi umikiswa umkhulu, but siyamlinda ke after school siyamthatha sibuyela naye ekhaya. And then kwaba ngcono because angisho lokho bese simnqeda ukugeza, simguga simbeka senzani, but manje sekayaqala ukungathi angabambezela ngezinto la endlini, and then sekayakwazi ukuzigeza. Sengizama nokumnqeda ama-homework la angaboni khona makafunda, ngizama ukumbonisa ukuthi hayi la ngathi kubhalwe kanje. Hayi ngomusa kaNkulunkulu umntwana waphasa. Wayoqala ugrade 8. Mayaqala ugrade 8 ke ngabachazela esikoleni ukuthi umntwana uhalf impaired. Angisho lokho yabe bathi uvisual impaired. Manje seka half impaired, sekayabona nyana kancane. Umntwana sambhalisa. I think umntwana wesikolweni 2 days. Ngelanga lesi-3 umntwana wa-attackeka futhi ngenye into esingeke sikhona ukuyidisclose khona manje ukuthi yini into eyam-attacka, but wahlala nakhona I think a month angayi esikolweni and agugwa futhi nakhona because bekagula ane-infection, and i-infection nakhona kuthiwa mayingaze ize ifike la emphimbeni ingambulala. So bam-admitha nakhona, wabona abodokotha abaningi, kwashiwe negama ukuthi umntwana une-prurigo-nodulasis, into esicala ukuyizwa, sazi ukuthi sodila kanjani ngayo, asazi soyithini. So namanje sisabhekene nalokho, but sikubheke sazi ukuthi osithembisile uyathembakala. Simbonile eba nathi umntwana engaboni, umntwana namuhla uyabona. So nale sibhekene nayo sazi ukuthi ngelingilanga siyonqoba nayo, futhi sofakaza futhi kusho ukuthi nayo kuyo wadlula and waphola kiyo. So siyamthemba kakhulu uNkulunkulu, and emuntwini onesimo somntwana ngaphandle ngithi beka kuNkulunkulu. Mina I am a living testimony. I can say to you ukuthi I've tried and tested other gods, but angimbonanga ofana noNkulunkulu, because vele safika isimo sokuthi mhlambe uma bathi thunyisela lokhu, iFG yenza lokhu, kuzokusebenzela ngakuzama. That is why I can boldly say I've tried and tested other gods, but I've seen none worthy to be praised. Angimbonanga mina opholisayo ofana noNkulunkulu. Babethi mhlawumbe ikhozwa yini? What was the cause of this thing? Okay, bathi une-severe eczema. So i-severe eczema le beyibalekele emehlweni. So uma eraba ilihlo, so ubulala ama-cornea, ubulala into ezingaphakathi elihlweni. So basho vele ukuthi hayi se afile ama-cornea, and then aka restoreki
ngaphandle kokuthi vele angathola i-cornea transplant, and i-cornea transplant akhona there's a waiting period yabantu, and she can only undergo that thing uma ena 18. Nakhona njengoba esho ukuthi bathi uthola i-transplant elihlo li-1 because a-damaged weight ukuya ngabo beka-damaged weight amehlo wakhe, ned ukuthi elinye belingcono then leli elinye leli ebeliveze isigadla esikhulu esigrey yilo beliwese. So bathi uyothola i-transplant elihlo li-1 then mhlambe iphola ngisho babona ukuthi uyaresponda kiyo, bese-ke uyo-applyela enye futhi bese athole enye idona futhi bachaza futhi nokuthi uma uthole amadona ayi-2 abantu aba-different amehlo wakho like angeke afane. Ungathola idona yomuntu onelihlo li-brown, uthola umuntu idona elihlo li-blue, ayobe angafani nama-shape angisho vele sibantu asifani. So basho ukuthi ya naye nako lokho kumele ni-expect futhi nikwamukele because yinto vele enizondlula kiyo leyo. Sesinjani manje isimo mama ngizobuyela kuyena umntwana isimo-ke after yonke le nto lokusho ukuthi bekade wenza le business wagcina udayisa izinto njalo, and then after umntwana seyi-right manje sasana before but then ukuresume-ke kwe-business lakho njalo nempilo sesenjani isimo? Akusindaba one day uyazama yeah, ngisese kuma-crawling steps-ke ngisazama futhi ukubuyela futhi ngibe right, ngisabamba lapha nalapha, and then ngisazama futhi namanye amabhizinisi ukuthi kukwazi ukuphileka endlini. Into nje mhlambe engabe is-affecta yiyo le ye-prurigo because ama-treatment akhona nawa expensive, so sometimes uya esibhedlela awatholi and then fanele ubuye futhi uthenge from your own pockets. But we are grateful for the gift of life and we are much better. Yo, bazalwane niyayizwela lapho emakhaya egameni likaJesu Kristu, njengoba sinaye lapha mama nomntwana who happened to be in this situation. uNkulunkulu-ke uyazenzela bazalwane izimanga zakhe, njengoba sizwile la bazalwane egameni likaJesu kuzo lezi zimo ezikanje. By the way, akukho umahlulayo uNkulunkulu egameni likaJesu. Sisemncane subuyele esikoleni manje, usunjani-ke manje-ke sengasafani nakuqala? Asing-right esikoleni. Kuyafundeka, kuyabhaleka. Nabothisha usureletha kanjani nabothisha bona kade bekwazi kulesa simo manje sebakubona manje usunesinye isimo? Cha, ngisho manje sengise-high school abazi ukuthi ngike ngaphophala, kodwa laba abangithishayo yibo abaziyo ukuthi ngike ngaphophala. And bayazi ukuthi cause isikolo sami asivumile amafoni, bayazi ukuthi I have a letter ukuthi ngisebenzise mina eklasini ifoni ukuthi ngikwazi ukubona. Yeah. Okay. Lesimo sakho manje soku-understanda nokufunda njalo sesi-right manje safana nakuqala. Angazi ngithini, but then I feel like sengiyakhohlwa kakhulu. Ngiyakhohlwa into eziningi. Azalwane, I think this is our challenge as a body of Christ. Kakhulu engifisa nje ukuthi singayibeka emkhulekweni wethu egameni likaJesu Kristu. Bazalwane, yazi nasisi ungathola ukuthi kukhona omunye umntwana la ngaphandle okungaba ukuthi maybe mhlambe usesimeni it's either siyafana or sicishe sifane nesakho, kodwa wena ubenesibindi sokuthi ungasamile isimo. Ungathini komunye umntwana? It's either usho kulowo mntwana noma usho kumzali wakhe njalo njengoba nawe waba nesibindi sokuma. Ngathi they can go e-hospital bayozama ukufuna uncedo, but they must put their full trust kuNkulunkulu, baqine emkhulekweni. uNkulunkulu uyaphendula, uyasishintsha nesimo, akukho okuhlula uNkulunkulu. Bazalwane, siyabonga kakhulu egameni likaJesu Kristu. Angazi mama, mhlawumbe kukhona obongafisa ukusho mhlawumbe before sinikhulule singaligcini isikhathi eside.
khona ufuna ukusho ngakho? No, engingathanda ukusho mina nje uku-encourage umuntu obhekene nesimo ukuthi joy comes in the morning and iy'nkinga azilasti. And then okunye futhi ukuthi esikhathini esiningi uNkulunkulu akakuthwesi umthwalo ozokwehlula. Mabaqine emkhulekweni and kuko konke esashilo usesi ukuthi mabathembe uNkulunkulu ukudlula konke, ngoba unguNkulunkulu ophilisayo, unguNkulunkulu ophendulayo and uhlala anathi ngaso sonke isikhathi. Ngiyathanda nje kuyafika enhlizweni yami ukuthi before nihambe engathi singaba nokukhuleka nje khona la sibonga uNkulunkulu ngamandla awavezile through umntwana womlangaka. And isikhathi siqhubeka uNkulunkulu nje elokhu reveala even more. Bazalwane, siyabonga kakhulu uNkulunkulu. Isimo sakho-ke sikhuphule even i-faith nakithi sibadala siyindala. Indlela okhombisa ukumthemba ngayo uNkulunkulu iyathusa kakhulu. Ngithemba ukuthi akusibina ngedolo othukayo nalina nabathukayo ngenxa yesimo uNkulunkulu eke wakudlulisa kusona, kodwa wakhombisa ukumethemba. Omunye umuntu bengadicide even naye ukuzithathela impilo yakhe ayisusele nje kwena uqobo, kodwa indlela okhombisa ukumthemba ngayo uNkulunkulu iyathusa kakhulu sisi. Ngicela nje nalapha emakhaya bazalwane, noma inhliziyo zenu zivuma, just pray along with us nakuyo le ndawo ubufakazi obungaka buthusa ngempela kakhulu egameni Jesu Kristu waseNazaretha. Baba, siyabonga uNkulunkulu wethu oyingcwele egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu wethu omuhle, We thank you, Father, for your God. We thank you for your healing power. We thank you, my God, for giving us new strength. We thank you, in the name of for the Jesus. gift of life. We thank you for Yes, peace Spirit that of the surpasses all living human God. understanding. We thank you for revealing yourself upon our situations, Lord. We pray, Baba, that you do not heal only us, but you heal the nation. You heal every person who is undergoing any kind of sickness, of illness, Baba Jehovah. wethu oyingcwele, May they know siyabonga that you are God. May uNkulunkulu you heal them, usize Jehovah. ngegama In Jesus likaJesu Christ's Kristu name, Lord, we love you. We waseNazaretha. thank you. We uNkulunkulu magnify, we wethu unamandla glorify your holy onke, name. sibonga Sithi Baba phakama ukuthi Jehova, usungapha bese thina uNkulunkulu siyakuthanda, sibonakalise ovezile ngaphezu empilweni komntwana zethu wakho. nabantwana bakho. In Jesus Christ's name, uNkulunkulu, Lord, we love sikhulise you. We kukholo thank you. lwethu, May you increase our faith. May you sikwethembe open more nasey'meni doors for us. ey'nzima. uNkulunkulu In wethu Jesus Christ's oyingcwele, name, Lord, we love and thank you. ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Iqiniso Nkosi ukuthi masithandaza sithandazela ukungangena ey'moyeni, kodwa Baba siyathandaza ukuba noma sidlula kuzona kodwa usiqinise, usiphe amandla uNkulunkulu wethu oyingcwele wokwethemba wena. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha siyathandaza moya ingcwele nakulo mndeni uzibonakalisile njengoNkulunkulu onamandla ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Baba oyingcwele, siyathandaza uma ungapheleli lapho, ubeka njalo Nkosi uziveze egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Sikwabonile kamandla uNkulunkulu sukela kudala, namanje usawaveza ngendlela emangalisayo. Siyathandaza moya ingcwele egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu onamandla, thatha indawo yakho uNkulunkulu nasey'mpilweni zabo egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu oyingcwele, nangalobu bufakazi obungaka uqinisa naloyo osubukele uNkulunkulu, muphe ithemba elisha egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Nasesimweni adlula kusona, Baba wethu oyingcwele, njengamanje uyamqinisa, umuphe ithemba elisha uNkulunkulu wethu oyingcwele egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga moya ingcwele, siyabonga moya weqiniso, siyabonga uNkulunkulu onamandla. Baba wethu onamandla onke, phakama njalo dwala lensindiso in the mighty name of Jesus, 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 in the mighty name of Jesus Christ, in the mighty name of Jesus. Baba siyabonga uNkulunkulu wethu onamandla onke egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu onamandla onke, siyabonga Baba umsa wakho uNkulunkulu omangalisayo ngegama likaJesu Kristu. Siyabonga Baba uNkulunkulu wethu onamandla, phakama njalo uNkulunkulu wethu oyingcwele
phakama njalo somandla ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Nkulunkulu wethu oyingcwele, mana njalo Nkulunkulu wethu onamandla ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyakubonga moya ingcwele, Nkulunkulu wethu onamandla onke, in the name of Jesus Christ. Siyabonga moya oqiniso, siyabonga dwala lensindiso. In Jesus' mighty name we thank you, Lord. Thank you, Father. Siyabonga Baba. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Mama, baba uthola kanjani abangafisa ukuba ubusho ukuthi unebhizinisi oliranayo, mhlawumbe abangafisa nje ukuthi cha singafisa nathi ukuthi sithole iservice yakho? Inamba yami u-076 Yeah. 190 Yeah. 4197. 418. Awuphinde mama. 076 190 4197. Then ku-Facebook uThubane Deco and Events Management. Ku-TikTok it's La Healing Paradise Spa and Events. Siyabonga kakhulu mama. Siyabonga. Siyabonga. What's your last word? Ngiyabonga nami ukuthi nibe nami. Yeah. Siyabonga kakhulu siswami. Siyabonga kakhulu bazalwane. uNkulunkulu-ke anigcine lapha emakhaya. Sibonane lapha eThekwini mhla ka-27 sobe silapha eDurban Central September, but before that 24, 25 and 26 sobe siseSoweto laphana eNkonjane Primary School. Sinemvuselelo lapho, imvuselelo yomthandazo. uNkulunkulu-ke makanigcine bazalwane. Siyakuthanda ngendlela emangalisayo. Thank you so much for your time. And if you have ukuxhumana nathi 0788 417 844 0788 417 844 if ukuxhumana nathi for any of the services abonakalayo lapha phansi. uNkulunkulu-ke makaniphe umusa, angigcine lapha emakhaya egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga kakhulu bazalwane egameni likaJesu Kristu. Siyabonga kakhulu mama, siyabonga kakhulu egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Jesu wahlukile. Siyabonga sisi. Matholo onke Siyabonga. awakhothame. Thank you so much. Thank Uye you so much, man. Thank you. nathi baya. Yay, ngiyamosha la.